Kelly na tendele wa unena nia witewa mudenya wa omondesu ibindala wa manzawe ya kana babu bisine udhukuma wa idhiana kesi ya kuna mawe kimwe ni boss waku either akuandikite Kana Uimantha ya mwadini watia namba ya go bisine kula wetite madangu etina wa mileneli ula boss ya yuko ne ya mukomane mu discuss maundu mawe ya ayuko ne azimu mukomane mu discuss maundu mawe ya mukomane munywe coffee na ende mu discuss maundu mawe ya in the name of nuku kuandika lakini ondo katika mzembi waweta uya noto na kweza kwa ya okilingizini lakini uyeza kwezi ya boss yoni wa Waanyamawa kimwe tayari na nukwadite uya lakini wabe kilo kwenda Malawi na harakati no izu either yasi uya kana wikwato uya na kuyo kalika kuma obisini no kendo manya nzeilando makwatite mawia nasio nzeilando makwatite promotion nasio ni goma na kweli no tizo komete ni goma na no basongeto we no basongeto no mwaka wa 3 tukambe yongi obasongeto na nakuyatia kamemoka ona Aume dibedi ana Aume mama dembosu kisa kwedi boss wa kwine mundu moka labda boss yolo kuandikite ni wa mundu moka ida wendeleba wa mundu moka kana go bisine kwenyu mungame wene mundu moka boss wenyu lo mungame ita wa bisine ni wa mundu moka yu gweza kwedi boss wa mundu moka ni wako Nyamasia Aume alame udhukuma bau kimwe nundu kana kwatekelo kwenda na gunono we mundu umena nukwenda wiya no uzobelela kibalua nundu wona majukumu makwe alawa ile teko ikota mundu ukeza kwedi ani Waanyamawa kwanzie mwe kana nziengi elo Athiani wai nesa naku